Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinong seksnong kasnong puriang hapo kajingilam uba namar kari khaluki haka khat pratrik unaitung ada punriu kilalet pesange ya kajingtrai hakawei ka petrol pump ka badang snat thamai hapo upur usam jong kasnong barhakani ka jaka kidon kumba khandaingot kinotri badela bat arngot kinotri kibadai ki khasi haba keren cikilap thai kubor uba khaluki ulong bakinotri badela kimchim layo jingbet nakador basnong puriang barwantrai hapo upur usam jong kasnong namar bakador basnong kaladap sim dakarai paiba barka anum sya syu yakinu ki badela barwantrai bala hapo upur usam jong kasnong ulong ru bakara jong kador basnong kadang terkam haduk menta bakinong susnong kila patha yakinong bala badela barmino nakani ka jakatre uba khaluki uladawa ya usodar snong ba unlum ya kador bar kham kloy bambisar babasim rai halo kani kakam मालिक है कंडक्टर है तुम लोग यहाँ काम करने के लिए नहीं बोले दरबार से परमिशन नहीं मिला ना हम लोग का दरबार से अलाउ नहीं है तुम लोग का काम करने के लिए मतलब नहीं वो लोग हम बात नहीं करेगा तुम लोग यहाँ से निकल जाओ पैकिंग करो सामान सब पैकिंग करो पैकिंग करके आप चला जाओ कोई बात नहीं आप कहाँ का रहने वाला है बंगाईगांव का है बगंगांव है और कहाँ का है अलाउ नहीं है तुम लोग यहाँ काम करने के लिए कहाँ बगंगांव रहने वाला है इधर अलाउ नहीं है हम लोग का कितना लोग है यहाँ तुम लोग को हम लोग 5 है 5 2 7 3 10 आदमी है बुलाओ 10 सबको आदमी है। इधर बुलाओ बोलो हेलो। सब इधर में मम्मी हेलो हेलो पहले 10 आदमी पर टाइपिंग के लिए गिरा है बोला चलो से बुलाओ सेंटर लोग 2 था काम खत्म वो लोग चला जाएगा हमारा पति नहीं चला जाओ इधर सामान एक जगह में जमा करके रखो तुम सामान कमे अभी हम लोग सब सामने चला जाओ कोई बात नहीं यार एक जगह में जमा करो हाँ सब सामान जमा करो हेलो ओए अभी dari mana ni nak kena senang persiapan sih kita harus senang gini ke permission ni kan berdiri ni nak senang puriang ni persiapan menteri kita hari ni kalau bar kelarai ba inum syak kar menteri pos no Mano ita ba you Amano mai bersama nama itu kar persiapan menteri ni pos no ha bangin pergi ide Amano pun ai Mana ba? Apa kena dulu? Ini belum kami berapa sempur yang dia beli saya pay sudah di. Kesang gara itu berapa sempur yang kalau boleh nol ada berapa sempur yang kalau raiban saya gini tinggi lah. Alhamdulillah ni yang tinggi lebih betul lah. Ter baik saya gini ada datangin saya keren. Belum derbar ni saya keren Kamu dekat kita kot keselah ini sekarang kamu terekam dah senang tinggi. Dah kibiang kalau lebar lesen, dah kibiang kalau lesen, hasilnya juga kamu terekam dah nomor bag doba senang kita bawa syak. Lebar lesen, trading lesen kamu terekam tapi senang tinggi. Nomor kador bar senang kalau rai, ba, ya kita dekat syak.
Ngi kata labor license, training license kan trikam. Kata kada gerak dor pasno. Kamno ke dorbar. Beswa gini, wadam syar bagi trip sangai iswa. Kar sebelum dorbar vaksin puria. Seorang saudara belum senang. Ngim don par benar. Hi beswa gini, ngin saya keren hadi. Kau mengin apa gitu? Ngin nak lagi sno puria. Daun ngam kuar be itu kusteng. Ab beswa gini ngin saya keren fa dorbar ke sim karagam nol dorbar ke Tah ban kong iwan hene nak liang tuk snong. Nama kerkum karai ke dorbar ba. Ya gid khar hingin sya ban tre posnong patha. Teka ek ba ngisem ba hne don gid khar sudah. Iwan hene imna kum yel ting hne don gid khar. Boyar ngut khasi. Arngut. Nak liang jungi pada. Hidon tang arngut ong kasi. Iwan ban be na pada ini. Tang arngut kasi. Cuma ba. Khar si phongut gidon. Mut pada ban pen i teki license ni labor license ro kata kam terekam. Siap suah. Telada habak dorbar snong kal arai. Boyar du khar nginum syat. Kata gara ador basno. Teh bang i bre hasno khat ngi bagini gid khar kum no ki yob wan hne. Mono ba ai bor ti ni pusno puriam wan ban. De trai kum kat trai ador basno. Te nakal yang jangan kerpa saudara pusno puriang bon lum dorbar ni keren lor kene. Amne le ta jing trai masteng rup dang sedang ne la de brum le re man ba boros teng pagi. Kum bang leti mena pedang i bon gid khar sudah ne betrai. Kum bang la ong i pintu mena pusno jing ngin persyak gid khar. Kata kada garaj ber basno. Tak apa ada kene ngerpat sudah song hisen kumba ngaom ne bon lum nak dorbar ngi keren lor kene kun kene gid khar gya bantung pas yang wan trai ne ka jing tip hi nado mending nak tip hidan ki baya tho tang dang lawan hi mena de sakhi hidal de ba kidan sisa kene gid khar ta da pe jing trai ru i sabakan dep ta kumba om ne hi om le le chan dep ne gedang sedang ne ki mar sedang rum le ra bang i bdam idan gid khar te i be kata he nakal yang ngi kum ksno ingko ahra ban detra do ban en eru ingko ahra ban tip ke ai ba matahi ke bang syamba de khar tingi be te kata he ingko ban yakran ba de train ai ba de try mano imbat ko betip ba kata ke ngi pi ko ban lum fa do dorbar ba khanang bang tip mano ba yalang ni khar ne. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.